Bisa lewat monyet. Heeh. Apaan? Monyet Dek. Apa? Lihat. Monyet lagi makan. Dan apa tuh, Pak? Makan nasi. Nah. Dadah monyet. Cok, cok. Bisa lihat monyet. Sekarang aturan new normal. Sakopit, tengok abang mandi, Ih, abang mandi. Iya bang, Aska mandi. Enak juga airnya. Abang Aska mandi. Ih, dingin kali. Wah, enak dia bang aja berenang dia. Nah, ini bang Aska nih. Dingin kali. Oh. Jangan. Adek nak mandi dek. Adek pengen mandi dek. Mandi. Jangan, udah mandi tadi di rumah. Lah, enak mandinya guys. Nah, ya.